Kunetitfombo letitsengiswako, letinye uyaye utitsenge titimbali tekuhlobisa, letinye utitsenga kutitselo, letinye utitsenga kungemaveji. Umbuto wami uthi wena bangakutsengela ini? Bangakutsengela umhlobiso noma bangakutsengela kuthi utawufike ulethe kuphila la utsengwa khona? Kwangathi uNkulunkulu bekangasinika leyo ngcondo nje ukuthi la emhlabeni asisito timbali tekuhlobisa, kepha kunenjongo uNkulunkulu lafuna kuyifeza ngempilo yethu. Singwaselisuku sakavuka udle. Anguhlephulele kuJohane sahluko 7 verse 6 na verse 8. Kube benginesihloko bengidawuthi kuze ungahlali ekukhathatekeni. Johane 7 verse 6 uthi, waphendula Jesu wathi, sikhathi sami asikefiki, kodwa kini sonke sikhathi silungile. Uyawuva lo mehluko? Jesu bekangumuntu longasiwaridi. Uyamva ukuthi uthini? Uthi sikhathi sami asikefiki, kodwa kini sonke sikhathi silungile. Verse 8, nine yenyukani niye emkhosini, kepha mine ngingeke ngenyuke kwanyalo ngiye kulomkhosi, ngobe sikhathi sami sisengakefiki. Bomnakabo Jesu bathi akasuke aye eJudiya, kuze bafunzi bakhe bate ubona imisebenzi yakhe la endako. Bathi akasuthi fihla. Kepha Jesu wabaphendula wathi, niyathi kuthini? Mine ngenda tintfo ngesikhathi. Angihambi ngekuthi bangibhekile, bangigadzile, kuthi ngibe kuphi nyalo. Kepha ngenda tintfo ngekwesikhathi. Ngiko lokwenda Jesu, angabi worried ngekuthi lamhla sengishiyekile bekumele ukuthi ngente nakuya. Cha. Ake sengikube kusele ngalomnye umngani lo wavakashela umngani wakhe lo bekangimakhi, wamkhanza bhaza wendlu ibandi kanti futhi iya eTulu istairs. Makambuda lo mngani wakhe ukuthi, hawu mngana, le ndlu lenkulu kangaka kuthi uyoyicetha. Lo makhi lo ngumngani wathi kuye, uyathi kuthini? Lilanga ngelilanga ngiyaye ngimake kuthi ngitokwenda ini. Lokhu lengingakakumaki kuthi ngitawukwenda ngaleli langa akungihluphi noma ngingakakwendi kona, ngoba ngisuke ngikucedzile lengimake kuthi ngitawukwenda kulelo langa. Kuze wena nami singakhathateki, buka lotawukwenda lilanga ngelilanga. Jesu akakhathatekanga nangesikhathi Maria athi sebede lwayini, yebo wagcina alenda. Kepha Jesu wathi sikhathi sami asikefiki. Nceku yenkosi kungenteka ngikhuluma nemzalwane loyinceku. Unganaki ukuthi tala abanye tikhathi setifikile, benda tinto letinkulu, banemabandla lamakhulu. Naka sikhathi sakho kuthi yini lotawuyenda kulomnyaka kuleli langa. Mzalwane wami, kuze ungete ukhathateka njalo ngelilanga, maka kuthi yini lotawuyenda. Maka kuthi yini lotawuyenda kulomnyaka. Ungagijimi neminyaka netikhathi talabanye. Labanye sebabusekile, banetimoto, banebantfwana, sebashadile. Ungagijimi ngetikhathi talabanye ngoba kutakuniketa stress lokho. Labanye sebafundzile, bagraduateile, nawe sewuyatatatela. Cha, kuze ungabi worried, lingisa Jesu. Uthi Jesu, sikhathi sami asikefiki. Bekade kuthi nesakhe isikhathi sitawufika. Njengalomakhi abengasi worried kucetha indlu ngelilanga. Bekanaka nje ukuthi lamuhla ngitawukwendani, ngakucetha lokhu lengivukele kwenda lamhla, ngitawubese ngiyaphumula. Thola kuphumula emphefumulweni. Ngekwenda just one thing at a time. uNkulunkulu akubusise.
Amen.